uSikweletu kuseveze ukunganami kwakhe ke malana nonxushela lapho esho khona ukuthi ke nanoma ikuphi unxushela la u-stage manager khona ke umdlalisa kabuhlungu. Sikweletu ke lokukhuluma lapha ku live lapho kade esho khona ukuthi ke upela ke usefisa ukuveza njengamanje ukuthi ke khona ke kumpucuzeko ke i-performance yakhe ayibanga yinhle ngesizathu ukuthi ke unxushela ke uyena umuntu obemphethe kabuhlungu lapha ke omenze wangakwazi ke ukudlala ngendlela akade ehlele ukuthi uzodlala ngayo ke usola isizathu sokuthi ke usevale ke umthombo wemali ke akade umnika wona ke lapha ke unxushela lokhu ke kuveze ke uyena ke uSikweletu ke einkulumeni yakhe. Wesike lezi zinto zenziwa abantu umuntu afika kufona ethi hey wenkabe yami awungithi ngeclipha lapha awungithi 200 lapha umnike sho ukuthi mawungasamnikezi iyo lento edala ukuthi singasakwazi ukuthi manje siphatheke kahle emcimbini bafowethu ngiyaxolisa nje performance yami ayizange ibe kahle noma ungangibuza ngani wabe kwenzakalani ngendlela bese ngi-out ebeka-ke laphana ke yena ke uSikweletu ke enkulumeni yakhe ayipost ekhasini lakhe ke la ku-Facebook uthi ke usuke kubo ke Mzimkhulu ke ngo-7 isikhathi wafika ke People's Park ngo-10 isikhathi ke uthe ke emva ukuthi ke ebikile bese etshela ukuthi akabuye ke ngo-10 minutes before isikhathi ke lesi ke ekulindele ukuthi adlale ngaso ke kanti ke yena uSikweletu uthi bekulindele ukuthi ke nadlale ngo-11:30 usho ngakho ukuthi uyawafika ngo-11:23 lapho bezosho khona ukuthi uyadlala uthe kuyafica ke yena dlala yena ke uMdumaza stage ke emva kwalokho ke kwasetshelwa ukuthi ke cha ngeke asakwazi ukungena ke ngo-half-past ngesikhathi sakhe kuzongeniswa yena lapha ke uMenzi uthi-ke uMenzi ke ubese ephuma ke stage ke kwasekusala ke u10 minutes ke uthi ke emva ukuthi ke esekusele kona ke lo 10 minutes ke uthe yena ubucelile ukuthi ke angeniswe ke ngazo lo 10 minutes lo uzozama ukupintsha uthi mase bemcela ukuthi hayi akahamba ukukhuluma naye lapho uKhuzani ukuthi ke akamphe noma u5 minutes esikhathini sakhe ke leso uKhuzani kazodlala ngaso ke sango12 ke sonke sazi ukuthi ke i-golden hour ke ke zama ukukhuluma noKhuzani ke ubese uKhuzani emtshela ukuthi ngeke kwazi ukuthi amnikeze ke u5 minutes esikhathini sakhe ngesimo sokuthi ke kuno cricket labo cricket bakhe uKhuzani bacushiwe baqhuma ngezikhathi ezithize ke uthe ke ikhona kokugcina sekumphazamisa ukuthi ke uKhuzani ke angakwazi ukumnikeza isikhathi sakhe uthi kodwa ke konke lokhu ke udale unxushela akumuze lapho ke eyibekela yena kodwa umuntu owone yonke lento ulomfolo ekuthiwa unxushela lo yena kanye wekhala la ku live ethuthukiwe emcimbini kwasha kwacima uyena omoshe yonke le yanto ungitshenile lwamfuku ukuthi mfowethu nanga umuntu oyinkinga la uyena lo sebhidishiye yonke lento le kodwa ekwenza lokho sengiyangena lapha yana mina sengingena vele umoya wami sowonakela angifuni ungasho bengingasekho nje kwimudi yempucuzeko mina uba kuthiwa nje bekwenzeka mhlasimbe kuthiwa kusemakhaya hayi bekufanele ngabe umuntu ubeke emudini isibhakela nje ufuna ushaya isibhakela ngoba kunezinto obubona okay uthatheka kancane kanti liyanda iqala ukwenzeka ijwayele ukwenzeka nje yenzekile futhi eBackville last year ngayithula ngizongena ngo12 ebusuku kuyena ustage manager lapha no baba uNqoboka wangazi uSikweletu bani kodwa ubaba uNqoboka lo angicathi wayisebenza nomdumazi kuthe mesefanele ngingene lapha ngo-o'clock lo sengithi ngihambisa into zami sekuthiwa hayi kuzongena uKhuzani kuzongena uKhuzani ngo-o'clock yebo ilokhu ngeagreement yethu beyikade ithini kwathiwa hayi ngoba uyaphuthuma uHerod uya emcimbini kaGatsheni kwawukuthi ke vele ngoba phela mekukhulunywa ngokuthi usaya kwenye indawo uKhuzani it's fine vele mina noKhuzani sike company into engenankinga kodwa yena ngendlela avela yenze ngayo lento yakhe ayenzayo iyangicasula ngangokuthi angimazi noma uzama ukubulala ibrand yami ngayithula nalapho futhi ngathula mekudlala uKhuzani bese fanele ababuyele kumina eBackville babuye wangichazela umgqilazi umhleli lo waleya event wathi hayi ndoda ngoba manje sekwenzeka kanje kanti labantu baningi abantu abathi baya emcimbini kaGatsheni kuzobe sekudlala uJumbo okay wangena futhi uJumbo kwangena omunye nje umfowethu angazi kodwa ucula lo shunwendidani ngase ngiyangena emveni kwalapha Sikweletu uqhubeka ikhuluma enkulumeni yakhe ke ayiposte lapha ke kuyo na ke lapha ke inkundla zokuxhumana ke uFacebook epage lakhe iBorn Free uthi ke lento yamcasula kakhulu ngoba
wayikhuza kulo mfo wakazama ukuthi akhulume naye kambonisa ukuthi lento ke akayithandi and futhi ke uphinde waxaka nendaba ke yoqhawe lami kumele ukuthi u-stage manager kube neqhawe ube nabantu abathandayo kunabantu ongabathandi ke khona ke ngaphakathi ke emculweni ngoba leyo nto ke bona njengabaculi ke iyabalimaza ngoba ugcina usuwenza izinto obungahlelile ukuzenza ngezindlela zokuthi ke ufuna ke ukujabulisa lo mculi ombiza ngokuthi ke uyiqhawe lakho. Umjida angihluphe ngale ndlela angihlupha ngalo mjida bese WhatsApp senza konke yonke into bekade siyenza. Mina iyangicasula into ukuthi ngifike ngutshela ukuthi uyangimosha wena wenza u1 no2 no3 ngoba ngihlanganile futhi naye izona ngilento eniyenza umadoda ukuthi ningifake ngale ndlela ningifaka ngayo sengi out vele emcimbini umuntu avela sineke nje umuntu avela sineka ngiyazi inhloso yale yantu ukuthi iyini ngiyazi ukuthi abantu bacama ukuthi mhlawumbe awusikwelethu uperforma kanjani useyachiza kanjani angikwazi mina ukufake nje ngenza ngathi ngiya right noma ngingekho right angikwazi leyanto nje ngiphathe kabi yangicasula futhi ngoba nginikeze esinye isithombe ukuthi kusho ukuthi makusakhona stage manager abafana nalaba sisakude thina ukuthi sidlale ngeenkathi ezifanele ngabe kuthiwa sidlala ngazo sisakude futhi ukuthi sithatheke serious ngoba abasithathi serious bona qala awukwazi ukuthi ungangisusa ekhaya mina uthi angizoperforma ngo9 bese ngifika ngo9 usongiperformisa ngo12 njengoba ngisuka ekhaya nje ngihlala ekhaya nginesizathu sokuhlala ekhaya ngisuka ngazi mangisuka mangifika ngo9 emcimbini obvious fanele ngijike is either umcimbi ukuphi kodwa fanele ngijike ngihambe ngibuyele ekhaya and into engicasulayo eyokuthi awukwazi ukuthi ungaqhamuka so ujuda amanye ama-artist noma elinye artist phambi komuntu okufanele ngabe ukuthi ubese ungayihluphi ngokuthi uzomtshela ukuthi mfowethu sekwenzeke kanje leyo nto nje iveni senza amahlathi vele bangathi seyimahlathi emva ebackstage lapha ngoba asinamuntu osuke ezokhuluma ngoba ukhuzana usuke ngokusebenza umphathi kwesinye isikhathi kwamanye ama-event usuke ngekho unxamalala so sesoba zilima ke thina ke lapha yana ke sibe ziphukuphuku nje lezoqala zokugcina ngoba sikwazi ukukhuluma ukuthi hayi inkabe yami leyo ameka sofaka omunye inkabe yami leyo